Ama President nyamang nisina tukpabo. No, yan mo sila ila. Tizit na tayo siya, kung kata siya nga tsang halay biwit. Singdap ka hatang mo man ba? Thank you. Let's all stand our feet to welcome our Shri P Paiwang Konyak, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Let's all stand on our feet. Good morning, everybody. First of all, I would like to welcome each and every one of you on this special day on Thanksgiving program in honor of Shri P Paiwang Konyak, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Speech, Shri Zat Ahon, President BJP 41 account Tizit. Sir, you may take your time. 41 AC Tizit, BJP, apni khan laga takat, apni khan laga mon dangor, thaka nimide aji moi khan yate chama bubu parise. Nagaland 66 te kiman manu contest kore 200-300 contest kore Tizit TV tinta candidate ase hole bi itu majote amakan BJP laga candidate aji 3 bar wala 3 times continue amakan BJP MLA banabo parise itu apni laga takat apni laga hard work nukhomai kena nakhai kena halbra khabo na pare kena phal ka khomabo na pare kena apni laga hard work ekta thaka nimede aji moi khan successful hoise aji moi khan para laga din ishor logote thanks dibole aji moi khan chama kora ase sob manu itu din itu homoy lobo na pare itu gane 41 AC Tizit BJP sob manu aji lisina kali bi amakan enaga thakibo lage kitia bi moi khan laga unity na phagibo lage rolling Minister Shri Paiwang dòng hàng nước phong mà lối bu vào bình nước sáng This is our song Om Noti Lan Tu Dai Mom Tam Moto Salam Tu Mai Le Big Chi Kang Ang Hao Dòng cơm man ca na vô mang cha pa gian pa chu Atap asai hai me o so ba lam na cao Quay quay han qua sơ hi tay bu tay go chi ag da I am to say, News on Hanway, Sansa Low BJP rolling Minister Shri Paiwang dòng hàng nước phong mà lối bu public nước sáng This is our song Om Noti Lan Tu Dai Mom Tam Moto Salam Tu Mai Lem Big Chi Kang Ang Hao Most respected Honorable Minister, Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Yate amando kunbi komti manu tu nai nijar jaga de ami ase कोई थाका लीटर खाने आज जामा करके अमान थैंक्सगिविंग लोगों का यादे आज जामा हो गए आसे स्पेशली यादे संसा अंगबा बजों अबली लगा आशीर्वाद ते इत्यादि अमान होता ही रहन इत्यादि 30 टाइम कोई लोग यदि 3 times वाला अमान थैंक्सगिविंग ले आसे Honorable Minister para request ang jangku ENPO cikau haju moksala tamla ko moksala development kian Konyak kan pangma
andole hunayang kem Tizit area hanpang ma development na apa ele mong hambu andole Tizit area 2023 angke a next level do la ba wele mong dara hambe bai ibije tambe kusamok bia le tamchu kusatang bia le kuham pak le mok la le ani uni ha pakem la la pa bu when we look to the sun kem sang ha du yang uni ge kem come some hundreds gathered here we gathered here hundreds and hundreds hago ju kem sang ha du yang uni ge chu kusu ma de le na skem ma measure kore le bi itu nang ha ma sang ha du nang ha ma ne hela ele kusamok no bu high result ani kem performance mai ko kem result mai bu hai to ha azam to thanks ko ma pak ting opang public Tizit area BJP party haile debe hanam gui mang mai mong mai bu man jong ha bu tam ju atha ju hai muni ha pak tingang ilai udi ni ha pak hai ma pak ting kem cooperation kem unity kem oneness ha thalinga ha pak phom ma halangom ha pak tingang kem area mu BJP party pa dai ai ba joi khoim hanam to hajing tambu em apa tay me la tat kya jan mai ke changa chiun ko jo na leta hun ko le jo na leta anaula awatam kha jumte ta chia ho ma chia jan mai ke chang haita la chang na la pu te la hi ga ta hai ko le ring le chia azam na contest kama chia tam ju hel ke chitai le chia lande ke highest leading ma chia suak la hai pu nanga yan mai ke chang ta a chang ayo a ju chi lak leo le chi ta le de pu Anjo bandu chitwak ahia le ma mo mo to la thangan ko le hale ko ju halang kan bu ka le halang moi man bu ka le ani kema ele chok langan bo huneng yon ba halang to keme manjong ba keme ayamu ila thama damang lai bu le o shinta te ra pulai le ti te cha pulai le develop ile la ayo le sap to jingang tambu ta ila jing tam kan misina tamo function de aji ola he kun mo no bujibo introduce no guribo ama president nyawang nisina tukpago tak no buje na jane introduce kuri se rasta to duki jaje na enugo mo bi tukpago dukan so no gurode jada shooting venue Yes, Honorable Minister, Tizit area, Chongwang Lim, Mon PGB President Maboya Paiwang, Tizit area, Konyak Nuwa. May mamong may ini ordinary manu mo iman khushi pae se, malik to kiman khushi pae dekho na. Aro aji laga dinu ama hisabe ama sahabe Thanksgiving amahan ke dibo lage do ota amahan deke Thanksgiving diye do dile tai to ola dise tahe Thanksgiving amahan dibo lage do na dile amahan dibo lage hole bi dise laba rambo amahan beshi khushi paise to mukra khushi paise kole nobo etu kane amiga laba rambo nga laga morom respect aron napa ribo kane tako fustu de itu ama sahab ke dibo aja epar khara hole pare BJP party dia tu shining naik de lambungan dia shining aja de besok apa baru itu bolehnya git boleh ber rasta kati sangsa longding nogya yang kam kati na jaboka parana lambung de ni hana ka kayo yang lam lay ada itu lam lapa ada ni hana ka lapa lamum la kayo jaga ko tit manubra muk pia manu koi kile party thake খুঁজি পাইছে কব বেয়া কথা বি কব ভাল কথা বি কব তো বেয়া কথা কোৱা টাইমতে খংটো কৰিবি কিন্তু হাত প্ৰায় নালাগে তোমলোকে তেজিত আমি খান না অলপ মাইণ্ড ছেটটো চেঞ্জ কৰিলে হ'ব না কিলে মিছা কয় কিলে ৰেবেলিটি চায় কিলে
just যায় election time de kile misa kore itu change hobe kamen aro tunisi February tak iman pemak iman tu tunisi February rati tak nai bu pemak ase jo itu misa ase tani yo itu tu misa ase itu nukuri ha ngayang hibyang ye tunisi pasode to pemak nai jo na tuk nai jo hayang lo minong ha tunisi January February phem jikap nai na aro public manu maki pacha sob phodani kora time tu na election time aro cha pata singa time tu se upai nai mange ne diru tu dusap jaga party tu pola bo koi pia kotha bolu tu resign mari bo koi aro dire tu ekta candidate pra iman dise iman dibi koi to upai nai tu na diru ola tu cha singa khan apna khan jaga ki le jan na amkhan jaga tu na kinni ta phosa hoibi nore ro utu khan bagan de phatti diase na ji to mangsu ti sina ti ana du de to pata singa khan na hole no ina ba aso na itu pata lambo ho jai itu ni singa pra tu tiwo ola tu na aro ngani kambe he yu ga de nin bi ban mo lam ke ti nu ba ta ngai yu nang de ya yang le de khalap lo le ka samjay me la jabo ta ya na oi holum ra tu khiti bisi de so apna tu na de na jabo to ola tu na tiwo ola Kisik tu kan? Itu ni sana, ama public manu itu na ki kumana, mind tu na change dulu lagi. Itu change nukuratak, ama society bhal nobre. Kita bhal nobo, itu change dulu. Kajimni ni, iye mah, pharai nangi. Lepakin mana nangi dah kajim kana. Itu aku kejim juga sih bilang, mong mai buka, kami kaya be. Nang mok nang sa pung ma, nang aka ngau ko pung ma. Tizit erin do ko menang phan da tementai, job le nam chitan. So khayo sang yo le. Pusui nam pui, nang mok nang sa ko to yo nang chitan. P Paiwang Konyak, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Thank you. Tong hai. For vangang kem ha azang da mancong ko ha. Ani buzang hanu. Han pakang tam chua zai bahawan nuwa izalalai bu tuwan la se tubu anjing bunyi nu ilebu mong mai kan ma tuwan han pakin chak la se tubu ko jo ha zanga kem da pha bu hunai le han pakem ha lang da man jong koi zai bu tiziteri ambu kuwe kwa ko ba ko dayam kunu kunam panawang ting panok pa zai yang nyak tai zai yang so tai le bu mong chong ke tam jo mong mai la ke Party organization changle party single program hali ko juwa party Thanksgiving program manchang Tizit area Thanksgiving program is a maning bu election ma kuwa BJP party tamju BJP candidate tamju ida ma sopu kupa kutayam ju kunu kunam ju KMju BJP party tamju BJP candidate awoila sopu tainam nunam party machapu hale ko jo aning busang hanuma iza mahanam tidhom ayong kwa minister daija BJP antangwa changbu minister manjang Nagaland minister tamjua kemma 57% na BJP de vote phapu Tizit area ma halama sahi sa 43% na kemda vote chepa hale ko ju aning busang hanuma hada 43% mahan pangju kuwa minister tamju home tai jong pa kuwa ani home lama chiwo mongjuak hale ko juwa huzong otong tongo woju zangha mongo woju home han pang tai jong pa ku ngo champu
iza ho ma chu chingla ngong pong iza han pa ka mong mai ngong pong chu kema ani lama Thanksgiving program ku hanam da manchong koi hanam ku ta manchong koi kembi bia ta da manchong wa chikola kembi da manchong kong bo kembi bia manchong kong bo lama district administration returning officer RO DC ADC SDO civil SP government institution mania kem election lang ban pang ma ubi sipahi ubi administration officers ting ang bu school teachers ang nga would show mo ting do kem ting do yip chi sala nu zao so si la aham bu officers ang upang la kem election han pang nu zao so si lang ke tam chu homa athang pong ke homa pang ke ma ania manchong ko buni hom do thank you la ke ma dai buni ania India la bu India la bu ko hima ma so bu halam din thoma ku zao sa English ka ma swearing in ceremony tam chu hanam bibi haram om go ba la tala yuwa la dai bale kiem ma zai bu ka hanam ma ting do leadership mai bu suak asang bu kunak singam man bu kunak punya tho da la leng ban pang naga tho da la leng ban pang tizit area tho da la leng ban pang kiem ma kunak zan ha le bu ania hala tai bu ko ba ku rem ania tai go pong mai se le ku capital hall ko hi ma ku chau sa to ka tala yuwa la dai hale ko chon ma social media ma TV ma yang an dai le mong mai la ke tam jo hanam ma zai buka tam ju hanam ma tai buka moto chwa ku la ku juwa mai ma la se la ngam pai la mai ma la mong mai da mong chok pu hanam moto landwa ataku moto chi chwa kang rang si le ku mai ma la zana la ku na hat pa ku kin ko hi ma da tho ku tho chi ka ku hala phe ku chwa ka ku ani la ma ke ma health and family welfare medical department achong department hanama zanganu takoba hanama lenu takoba hanama letisa takoba tayan bhai hale go chwa thadai la ko hi mama ku yin politics a ko hi mama dikheli ku hi tai na na ka bu hale la kala pai tu ka ani ke ma che ma takke Haza Honorable Chief Minister Ministerial Tamju Padai Chingwang NDPP President Tamju BJP Central Leadership Nalin Kholi ku nomination filing wangbu swapa sawang lam mitha pathap ku swapa kem Nagaland State Political in charge is a home azam Ministerial Chingwang Tamju Nalin Kholi is a home azam apapa in kento Sansan na umju ani zanglawa gawan mo ku minister ngoi health and family welfare using bodo zanga lam rap ko hala be se chuak hala be se chong buri vai swak hale ko ju zanglawa ga kem da pha mo towa health and family welfare haza tuka nursing ano ko zanglawa ni we noi zanglawa ani ano kabla zanglawa azam le ba nga job ta kai shiko mo nursing ano bung man jang lakam jo no le nursing Halan pagang tudai mai bu bhai tai hai ko ba ko dayam Nagaland Special Development Zone lebuma foothill ha hua chi thongbu town zingai city zingai lebuma tizit chu om dai bu hatuka utu kema nganting ka zakho ko sangnu lai bulam pumjing da loi bulam utu ada lam yang dap yang la marketing center a tizit mongoi ho man pang ho ma mon de chi dong la thang nai ko ichi de yui so ta zang tham lam penetrate ai so kem ichi ka ma nokian NC lam already tai rao ichi ka ma uting angka asam da lai lam zingai foothill road lai hale ko Tizit ta tri junction center point en jang development han pang alan pang ma kema nganting tu zakho du sangnu lam han pang priority la ani an thoda changpu Tizit tu wangla lam Tizit angka wangla to kema mon ji ko kon la ko ju ayang ke Tizit tu wangla lamba malang song ang mokai lo ha changbu ko ju aya ke ma physically ma mokla ba e Tizit to all sangsa Tizit area ma ting ja pai ba gari ma nga pai ba ting ta sho bai all sangsa to aya ke ma gari apa ye sangsa tu tila
Sangsa hi tila ni ba malam mang dai sangsa tu tila via Longkap tam ju Zangkham tingsa tu Zangkham Tingnu second phase is a road priority ma IBB lama kemba 5 years ma isa to takai ju tai lama hale ko jua husan lam husan da pang wa is a top priority kem is a lai wa yan mo chi lai la Tizit ta tai sang phong kha tai sang chang ha lai bi chingdam ka ha jang moi man ba thank you. Thank you, Honorable Minister, for your impressive speech.